Musesia nina wikwati vonde vala watindila muthanani wa mundi watindane sana nini si muthanani wa mundi kwithia wana siathi mbingi kwithia wana maundu maingi na indi ni uthocha ndini wa kilungu cha Thambalala tikavikie kulinda miana ila ndini wa mitwano itu miana ila ndini wa nduni situ miana ila ndini wa misitu nikenda misika vikie na kuungama na ili musesia ni uthocha na moko ile tukavikie kutambania mukuma oyu ngina muthia wa kilungu kitu nitwa Veronica Siombua ndikwe na tukwatania kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official etha we na Makulyo kana undu kwenda kutawani mutai witu na utumendeni na namba utumani mukuvi ila ni ile itatu kenda imwe itano nina we kwati yetu kutambani imwe ngina muthia wa kilungu kitu naende mundu Reverend tikalivu asante sana ane samuno asante sana mwetu ya Siombua ni museo ni nduene so chumwa chuchonde Yesu ni mwai ni ngai wa thayo wakwa mwai ni bonenga nae mumo wakikalanesa nundu kwa ngai ni kuseo kweli konti tuene sandu akethio muno nandu mamumando yakethe kabyo tuyatinda chathini omonde kibaya mutitoni kwa mutumio kwitwa Dikoni mutie niko twethe wana chathi kiseo muno changone mwaitu na onde masia ningu kedia na ndiasia ngai ni athine education maitu actually kuma twatani sema Makulyo ngolete ni maingi pio na momo yetu Kusungia mama kuma taitata veta babu bagani wa Tanzania angi mangalo sia Mombasa Shimbales pe family ya Kituo pastor Muthoko Miwangai yandeye muno na kuyatumia mangalo kwesu na ibeti mangu ni yesimu na angi makuma ilobyo na angi meru na empu na nyenti na mubeya kwa ngai nundo Thambalala ni bikite kila bandu nandu ni mosete Thambalala tabandu bautethekea na ingi membia tweme butwende na Thambalala ya maundu nundu misini yende ye na uboa na maundu ni maende ye na kwitha mema seo iko timu bya nundu onyibo mundi Kusungia Makulyo ina kindu akani wa ukethi ina ketheka pamona family ya Kioko wansuki na kuya kitonyini nandu makwendete muno ina ndienda kwasya mwithukisia uyu tio Reverend Grace ula mutai wenyu mwebata nake muno na njumete kundu kwitawa mumandu na ntimo thukome wangai Reverend Grace Kalamani mutai na tana kila bandu wonde na nutonya kuoneka kwa hivyo karibuni twende na Thambalala maundu na maundu methiwe mema seo na we Thambalala nilika na muthukome wangai wita we Elija ana matha ni manoni bandu banyiba na mamu ya muthukome wangai endewa ni kuthina itu na ile manatema miteba ya jolotani ithoka ya singila ya watakiwoni na Muthukome wangai mauambu masya thia na yoni ya mboya na ilo noki ayana tulile okamuti na aicha kiwoni ne thakaje kata ya Thambalala nyindi watu ichu Muthukome wangai pastor ito Alice ndambi yeni ya Thambalala karibuni sana mwidukisa nitukwendeta twende imwe kubika muminukilo na ni muthathani wa monde nenda tusungia Makulyo ala asesemethitwe maito manondo ni maingi na ikenda tutikavikie kumasungia ukavikie kumata maile kwikata nondo ila wona mundu aitume Makulyo ethia wa atesi aile kosa nzia riba na yene natwambia na Makulyo musesia muthathani wa monde tatisungia Makulyo ala mwithitwe mwituma ndini wa kilungu cha Thambalala na endi meya mitambo nikenda ukewe uta ula ukubikia na kunewa Ikulyo la bikia na utuma ne thandu na bikia na utume Ikulyo akunikwe na utume ndini na namba ile itatu kenda imwe itano na endi mwe kulite Veronica kulia Reverend Grace mundume au twana aema kutumana kwa kula usiaitwe na yambe ya ukonya madharau wa ile kuikata Siombua yune Ikulyo iseo na nene isi ula wa kulia pea ingi wa Makulyo nundu kuya mama tana akulia indi nimekalite mutwano ni miaka mingi onange makakala miaka more than 20 ndini wa mutwano na muume waku su wakutwaiye umusia yesiana ndithio na ndendo tuma na kwenyu onamo mayenda kuthi kwenyu onange mayenda kutwa kila chailete na mayenda otwa mbuisia ntheo mayenda kutwa na harusi mayenda muthi kwa DC na ndithia wisani wa kini chao mwithukesia na musiaisia amwe alame silete thinani usu pamwe na mwitu aso witu watu kulia nikana yela wesa kuona mume waku atenda kuthikula utuhaitwe na atenda kutwa ila siailete kutwawa na ni waendeana umusiaia na ni mwekalanie emwe
manya mutwano suwi na thina mume waku ndatua pyu nde serious na de serious thini wa marriage so ninakulie bwana ongea ambia aende na umusisia kana nutonyo beti ambia pastor niende na usisia kibeti kicha kwa kana ni ki qualify imaanisha ndaona ki qualify na yule mundu wa mina miaka 10 miaka 5 miaka mingi ndathi kwenyu imaanisha kina by the way ni muise munene nundu ethi wa kwenyu kuya endwa kita kikoka either mwana waku kasia kana thayu waku kethe wote yulu wanthi utwika mundu wa kwangangwa na especially mukamba wito ethi wandu watu ambuisia ntheo pambi wa mathina ngima itwawe kana sie motwawa athi kwenyini theu athi kwa baya ilo bibeta wata langata kana the mukuni kenda the emuku na kithi ani kindu kithuku kana kaku kayambi ya kwikaniwa nikakwiye na kayundu ngike kwa na kaithi kwa kwemwe nundu pandu musi utaendwa etha mweme undaoka mukitite kwikalania isu nondu nandu mekalanitie tu over they pate kindu kwa ni wongwasia mutwano suwe na muisyo munene kwa mwendo wako wa kulia na ula wine kulio yu ethi wa kwenyu kuyaendwa nena na mweme unanzelo tonya kuelewa na ethi wande kwenda kuthi paupa yuna mutwano nikabahamu katanisia pema saa pandu wa kwanangania ibinda mana na nginena na yetu na anakiala mekwibania tafadhali mwitu wa kwambithukise nesa umbithukise ethi wa windu na mwana kena ni mwabanga kutwana ambai kuya maundu mbe ni bango na etho ni batonyeka utanetikila mwikalania imwe usuo kwenda kutwando ikwenyu aviasie ni wangwenda kutwa hata viasie imakwa me mwitu ni wementie na wonate kwenda kuthi kwenyu mwitu wa kwambithukise mwana kausue kana nake mwana kausuti serious mwana ke wonde ulotenda uthi kwenyu avia katabie thea kuna nyaku mwitu ni nentie na aituma asiai maimama nyekeku onathe mwitu ana na harusi tigasi mamuthe mwitu ana na harusi onathe mwitu ana na harusi kwenyu kumanyike ni watwaiwe na maundu ala meka wa mayika hata mayikwa nikenda utwike muka wawo wa musyosu nundu ndutwika kibeti cha musi maundu matanekwa kweli asiai matanathi mwana kenda nathi na kuina atoa wa labda mboi kana kuina atoa wa ngasia kana mwinathi ukanewa balua wa serikali kana we kanisa usu paimutwano ni kwanangania ebinda kwa etha mwene unde kwitikila ithi kwenyu ndenda utuma na kwenyu tani siaina mutwano usu paikindu asante ni kwa tiwa bikia na usungika mwatinda hata ithi twatinda nesa musaisia ekulia yasia ni kwate ni mundume nundu yasia kibeti chako kila ipinda na kia tike kiko cha kutani ya mutwano na kitaobatisa nundu pendera utaweta asia noete kuni kuona nyakana nde kumbenda kana nata yu ila mwana ke kana mutumia mwindini wa mutwano nina nenie bana asia mutwano te kitu kitatendo la ndoa sisi ana no sia hisi tendo la doa kiu kitendini wa mutwano usundu ithawa wi mutwano na etha ni kindu kila kinene ngai wombi endini wa mutwano ni chechu sio mbua na mwithukise na musiaisia unsiaisia na alama twanite ndio nene anake na ndio nene 8 makwetie kwibania na andu usuno no lalai no thai ni tabia mthuku tabia mbaya ya yetu na anake kukomanya lakini jila mutwano ute unengane kiucha ndoa na tendo la ndoa si ndoa na ndeto yanga ibukuni ya Akolintho wambe kilungu ni cha muonza kinene tenesa Paulo aisungia Makulyo bau akula ni usio mundu takakita mundu muka pewa indi kondu wa molala ikila mundu nethe wana chao na kibeti chake na mundu ona wibanda kabate mume wake na mundu ona wibanda kabate muka wake ko ila muka wako kukuya no noete peona nia pena thina na ndu isi nini na nenie bana ningwende ana unena women are too emotional na women are file keepers mayekea andu aingi with yabe kindu mayiye nkoni nundu yukwangeleka nyumusia ise wakwai
ila mweba nasia ona imuya etela mutwani mwambile ilio sindu isu tena maratwani ite nandu male ya skulu nangi matia bisi nangi matia mawia nangi wethi ama ikwenda kwiwa asia imo asembadite na mundu weba na wethi ya kwanza nuko tienda muno pana twiki hata nuko kolile pa yukuona ni ai pena thina mundu muko lingulo akili yako manye wa mukoseye chao nundu bekindwa ile teta wa mukoseye kwacho nundu wa aikuya nunoete kila saa nunoete isu ni software ya kwasya ndiune ndikwenda na ndikwenda ndi nini noete na ni noete yimanisha ni wakolile na ndekwenda nundu kiu nicho kibetanga amino yi mundu noete ake kuna nesa niwe minonyeka hata niyo leza no edwa ni we noete kwa mundu kwasya ni no pe manisha ni software ya kwasya ndikwenda na ndekwenda niki pena dhina wibo psychologically emotionally she's affected pekindu wakoseiwe ni mume wake na kila kibata ni kalaindi edwope bandu wa mukoseye mweleanwe na kumama we ukubatano yasya ni unoete paibata woti ndo dhiniti mweme wimwe anu noete kila kibata ni umwe museni wangoseye undo wika ndiwe awe moyo ula mundu mukawindu nake nicho kitu nikitumaniko ila mibango ya kando kuka wini ukanena ngo yako pandu watinda ya mundu nini noete ukamwia undu nungosea tene andu maikosea ni amitwanoni na tuina neni watu asiati siondo sikiondo ni kimwe kana matokame siondo ni kimwe mayema kongolana na bayi mutwano ota kongolana wa onola wa kana referent not isa kongolana lakini mwa kongolana ikalaindi mwekiane na eva ni batonye kama mama nienda okuta tanisha notinda wobelele uyobelela nduza kuja mwene ni waku yandekea naye sio kukwika kangi uimwe ni nakwekeyeyo na nakwekea hapana samea and forget you start anew kwa mundu mukosi ndena thina na ndasiwe thina sio lungilwe na akiola kabisa to na thia no noete mundu wakwa keli tukakwa kete wasiombua na musia yisia undu wa kitandani ndubo wakunoa pajingwa ingi unoetwe ni chao kokwe nduto na vya mundu mukalabda yeo uyani abika nomba no wo kuthambia ciana no wo kuua ndo na mutethesia nukwika maundu onthe mundu kwenda mundu na wiyumbanisye mundu na umwendete paibo wakunoa nasi akini cyo kibetanga stress nicho kibetanga meno na musia isio nzia isye mama edha nunoete na wabika nyumba noete kwa jaribu ki wona wanoka mama none eka wiki nukita wakunoa ili tendo la ndoa ni kila wakati unoete umite uyani unoete because ambuke no yambo dhiwala ni sindu nesa minoye gada edele no isi wakodi yokawe asante Musaisi katabo kwata utandibia ni tukido atisio kedia mitukindo karate kuthi vasa Musaisia nina udhocha ingi twende kutambania mwendini wa kilungu cha Thambalala na ende otondo nina kutavia Kusungia Makulyo la mwithitwe mwitu mandini wa namba ya ile 395 na ende thawi na undu kwenda kutawa kana ikule kwenda kusungiwa na uvikie kutuma ndini wa namba yesu ile 395 na ende no ni kwethani ndo avingu ya TV ya kuya Mutongo TV tendeni wa kilungu cha Thambalala tende na kuthambalalia maundu nikenda mitwano jitu ikavikie na kuvoa na ikavikie na kuungama na ende mundu reverend nenda tusise kule yengi tumitoni Musaisi kwa severa nikangulile Madam Grace we mundu ume ula utatwa girlfriend wake kwake nyumba lakini aenda kumukombo ya nyumba yo usunata na kemakwa na yetu makwa ni kulyo wena no iseo nundu usinde na thina ndo usengende atwa guest house niki na mundu we na nyumba na mundu we ena nyumba chambe ni enda okania awana kena yetu ongisungia mukwati sie kwambililia thayo balaba thuku nundu thayo ndo ambilila gwobo wa kutoa motelini na ndo ambilila gwoba thayo wa toa wa nyumba na itumi sia ukomania jila wona mitwano mingi jithiwe na thina mwana kwa siombua ni andu kwambililia pala patailite kwambia formula ni kukula mamia maundu edwani batonyeka mutwano
wambelela siando ti kwendana na mwendana mwithi kindu kitawa marriage na mwamina marriage bujenda kindu kitawa sex paenda wo formula ni Yesu kwendana marriage and sex nicho kilimona mitwano mingi yena thina na nina ni bana keli tukabithukise na kanzi ya ise yuna ningu nena yingi ila mundu ume ukwenda kukomia aimaanisha na kupenda nundu aume makoma siandu wangi onangi matese masitwa mo onangi mana ko ni zenye bwana onge ingulia kana spams sia mundu na ngombe nibula na makoma siandu wangi sindu nyingi kukomwa kwa maana sia unapendwa actually erobe mundu ume kwendete no kwenda mutwane mwikalenesa amba okya nienda tutwane na mwatwana kwinu chamushi indi ngewe yikata iyambi lile sindu imoja tene mweja sizo mkwea na mwebi kama mutwana one wethi yisindu na sina maana ona baifani anyway kano ke kulioni mwana ke ukwenda kutwa mwitu mukawani na ndenda umutwa musi nyumba kwake pena thina mwana ke ono ebithile mwitu ndamwendete na ti genuine ena mundu mukongi na ena kindu kusiya mwetu amanya either waba mundu mukawi nyumba esu pe atuimeba u nake nesi endu na mundu kana emoka na emena kutoa u mwitu mukaoka ewe be mwitu weta baba pe mundu mukongi eto inyambe biko woka pa kwanza batinda mundu mukachao enda kubitha mundu ume utenda kutoa mwitu nyumba kwake pekindu kubitha ko mwitu isubiye muno mundu ayotwa hoteli ninge yotwa hoteli ni mukeke ata ethiwa kwake na ethiwa no bangite kutwa no kutwa onesa nyumba oneka mwendo kwambilelia formula ya ukomanya mukambilelia bukwake nikenda siendo ikebua niyo ni nane ni banasia mundu ume wago kwenda kutwa akuintroduce ya kwandu make akatabia si make akatabia neighbors akatabia mabeste make ukethia ni mesi ni beste wake yana ni girlfriend kana ni fiance kana ni kilo kumwita kana ni ula netelete kutwa ukethia kila mundu ni wisi ni we basia na mwana kotenda kuintroduce kula kyandu make niwe nibasya utenda uthi nyumbani kwake onata biwatoi imwa mukata neighbor ninoka and meet my girlfriend undi rafiki yangu yani alitomanyika ni kila mundu ko mwana kosi ndiye kindu kupita na mwitu singaliko mutabya ndimu yate kakudhu wote ya msua kunaona nsoka tanisi yako mwana go kwana ngebinda asante. Hi, good evening. My name is Michael. I have a decision to marry a lady older than me by 2 years. Please advise me whether it's okay. Saka nena mubango wa kutoa mundu mukamu kwiwe na myakele ko umutae kana ni usio. Asieta wata mwana ke? Michael. Michael asanda nundu wekulie yu nundu ni kulie seo na nini siana ke aingine me ukulie yu. Nienda kuambilia na kusungia the plan of God about marriage. Mubangu wangai ubo wa mutwano. Nikana the man should be ahead of the woman. You can't lead from behind. Na nicho kitumi ngai ndini wa mubango ni wake anombie Adam mbe. Na hamu ya mundani wa Eden. Netina wa miaka tutesini yana. Amesia inyewa na mawia kila bandu bonde na atweka mundu muima niwo nombe iwo Adam Eve aetewe already able aona mundu mukatio woka etina wake na amubusu amya the body the bones of my bone and the flesh of my flesh. Na amwita mundu muka kunenda kukania anake ni maelesia nimeati mubango wangai nikana mundu ume ailete kwithi wa embe wa mundu muka kwa miaka ailete wa embe wa mundu muka kwa akili ailete kwithi embe wa mundu muka ona even you quat ailete kwithi embe wa mundu muka maunduni onthe nundu mundu muka ailete thende wake nundu niwe mutongo wake niwe musumbe wa ndisu ya marriage na ndutonyo tweka musumbe ukasumbi kana utongo isi andu membe waku watongo sako ketha kwi challenge
andu membe waku na kunwa kitata umatombosi mukabisha na nthini wa nyumba nelo kona families nyingi sina thina thini kiuma iko wakulia anyway ando ni matonya kwendana na endi mwenda mwitu labda we miaka yimbe waku endi wenda kumutwa mwitu su mwali teka landhi wa mutai ambe kumuta nundu kwe challenges sisa kwikata sisa kukila nthini wa marriage chambe aume ni tu ego mekalaka ego said nimendete ndaiya nimendete kunewa ndaiya na makanewa makarespectiwa na nimendete kuona majiwika na nimendete kuona mundu winyiretie na ume mayendete mundu mukamui kumasinda na yile mona kindu kili unthini wa marriage family sio etendi ya kwikala thayu wa thina wakau mundu me alikawa ni kindu kitawa inferiority complex ndithia ona mundu mukate omuvuthia ona ayikata aibuthua ndithia ona mundu mukosi ona munengite ndaiyata mundu mukosi ona ete woni omusio very genuine asa umbe yetuta odloti nundu wewe anue mwe consider tuithoa mundu mukosi ete woni wakwasia kana kakwa nienda atutwa ciana into twa school yita nundu woni ndio soania yani withi abe mabishano nundu enda umuthesa nundu mundu mukai pamwe na mundu ume kwithwa newe uombi wembe au miwe ba wo ni wa mundu ume na timu twe ni ba kate na timbe of which ake mundu mudali twa mundu very young wende muno kwati omukusu ali to mutwa mundu woba na bandu na yinundu wambata muno enda ukuthesa wikaiba kwa maiko ndio kuyati pena muisyo munene na etha nwenda kutwa mwitu sio kutite na miakeli pe bata wakwikala nthi wa mauma mutai akamuta amwemeana mwele nunane na nasia aume me igo yikibathukanyo naka na aume ni mwatongoi na mayenda akindu kiutongo sembewo nikenda mutawe nikenda wise kwithia muikathi na nyamutu anoni usu kila kingi akame problem nicho kitu Biblia ya meye enyibisiei aume menyu akayila esa kumanya mundu ume wake kana mume lo mutwaite kakili kake kenthi kana nde kumanya sinduna atendi ya kwambia kumubuthia na generally kana undu bailie ni kana akamoiva tenembe waume ko mundu muko kutite na miakeli ni kutathia nesa maikonde na thina naku ni wa muikwewe ona muthibani akwewa awi ndia akwewa awi na wana mundu ume ena wina wana na yu wana nundu ntonya umesia nundu nukwenda kana nukwenda mume na ikumesia bindaje pe bindo katweka we withi eigwa wina wana thini wa marriage aume mundu ume ena mundu muka mundu muka wa ibambe wake mundu ume wa mutia sio mbua umutite na miaka 5 ukutite na miaka 5 you mature more than you na 5 years kana miaka 10 yo mwana ni akili yu mundu ume na miaka 10 mbe waku nene keno kwagela kanita yu ni uwe muikwichao kwewe yo na mukekala nthi mu discuss maundu na munena ni maundu ukekalania na mundu umutite kana ma same age we are you irritate we were bawoni make menthi muno nundu andu mombeto tio kwangelekanya musia isa wakwa twana twakutura twibumusie kele tunakamwana matie we amatethie na nitwana twa grade 1 kana 2 kana 3 kamwana ka grade 3 kayundu kana ka grade 4 ona grade 5 ona 6 ekali nundu akisoma kicha CBC with ya wakati ya musi wikethia kayundu kanesa ikata lakini ukati ya kele tu ukethia nikatutie nikauye na kauya tumuinae na keka maundu maingi inamaanisha mundu muka agro ya tene akili yake kwa yu mwana wako itwa Michael ni kuya yu mwitusu onetha mwindu akwiwa winthi na etha ni batonyeka etha wewe mwendie na ndu unge wika nundu andu no matwane na ni matwana munidi ya counseling nikenda wokatabu waile tekalata mukagwa katabwa na mukakanwa na mukatabwa miswela jibo nundu ingi andu maitwa nani wendo na tio mwendane na muibango kwikata kutwana we need counseling kilu asante
Musesia ni kwata ni wavikiana usungika na kutaika kumana na Makulyo asu ala witumite na ende nundu Makulyo tina vikiana kumina watha tukite tikeli wa otisisia Makulyo la mutumite na wibikiana kutawa ni motai wito na ende mundu Reverend Grace Timo bya nundu wa kuta asesema kilungu cha Thambalala na asesema Mutongo TV ndotavye musesia mundu enda okukwatia au kwatia ata no imanenga take home ya umundi we musia yesia asanda nundu wa kutwithukia tukwendete kilumio mwaina kwathime nundu akwikala nthime sani yaku vau cia TV yaku na utucia yesie ngaina kwathime uyu ti Reverend Grace Kalama mutai wenyu kuma Mumandu kundu kwita wa Mumandu nita Grace Kalama mwana ngulilie ni Kalama bandu ni Kalama mundu ti Kalama bandu kuma Mumandu. Namba yako ya simu ni 0717292812. Namba ila ingi ni 0739990304. Indi wambo tunenga mwanya nambo bikamusie na tuikoma uko neuni tukwendete muno ngai yakwikenesa kubika tukomane ingi wathanda tuwukite. God bless you. Asante. Musese abo ni vota vika muthia wa kilungitu muthanani wa umundi tukomane oni kwendani kwa ngai kwambia saa ile na nusu thini wa kilungu cha twathimwe tukavikie kutava mawathimo imwe tiwane saro ithi wana kiwiyo cha kwaila.